Vi ste izašli na večeru, vaš sinčić tek detence, novu kućnu pomoćnicu, štipka za dupence, a vaša čerkica draga naravno konzumira mladiće i umjesto crtača radije gleda porniče. Vire kroz ključavcu u vašu spavalicu, po ulazima i dvorištima, po podrumima i skloništima, po tavanima i šupama, vaša djeca vode ljubav. A kad vas iznenadi pitanje zašto čike jašu tete, vi ćete veslo tvrditi da kupili mlade dete, tata kupili pilule za kontracepciju. Hoću da pomognem dečku kad ima erekciju. Ulazima i dvorištima, po podrumima i skloništima, po tavanima i šupama, vaša djeca vode